Mistoqsi dwar Christian Borch qabela ma jweġibx. Mistoqsi dwar Rosjen Kutajjar spiċċa jfarfar. Mistoqsi dwar Konrad Mizzi għażel illi jinħeba. Ma jweġibx lanqas id-domandi dwar il-beħ tal-passaporti għar-Russi ma jweġibx dwar Transport Malta. Fil-waqt illi anke dwar id-dibattitu ma' Bernard Gregg fuq pjattaforma indipendenti il-Prim Ministru jibqa' jaħrab. Hija din l-attitudni li ddominat konferenza tal-aħbarijiet fir-Rialto fejn qabela tista' tgħid ma weġibx domanda waħda li waħda magħmula minn Net News. Partikolarment rigward iżagħżugħ Christian Borch li allegatament huwa involut fi kriminalità organizzata u li tressaq il-qorti brabta maħtif ta' persuna. Ma' Times of Malta Robert Abela kien ammetta li jagħmel biċċa business miegħu fuq proprjetà, iżda għal darb'oħra ħarab milli jammetti kemm għamel profitt. Niftakar li numru ta' fil-passat kien hemm sitwazzjoni fejn kelli konvenju seb parti minn konvenju ta' proprjetà u kien ġie ċedut favur waħda mill-kumpaniji tiegħu. Huwa minn hawn lid-dinja illi sar profitt. So you didn't question why a 25-year-old was involved in that sort of deal and where his money was coming from? Qed nitkellmu fuq ploċ kejken f'ħażabbar. Iżagħżugħ li sab id-dar naturali fejk huwa Christian Borch. Kemm għadda żmien bejn il-konvenju u t-trasferiment. Nittama illi twieġeb din id-domanda x'ilna nagħmlulek din id-domanda u dejjem qed taħrab minnha. Qed ukoll li huwa inevitabbli illi sar profitt dan. Kemm kien dan il-profitt? Dwar Christian Borch tkellimt kemm il-darba. Għalfejn qed taħrab milli twieġeb dwar Christian Borch, Dr. Abela. Għalfejn inti daqshekk skomdu biex twieġeb domandi sempliċi. Diversi kmamar tal-aħbarijiet preżenti staqsuh ukoll rigward it-taħdidiet bejn il-Gvern tal-Labor u Stewart Healthcare. Robert Abela iwieġeb illi m'hemm ebda taħdidiet għaddejjin bħalissa. Mistoqsi minn Net News għaliex ma jrid jieħu deċiżjoni dwar dan id-deal skandalus. Abela ikkonferma li se jibqa' jkaxkar saqajh u jistenna l-eżitu tal-proċeduri illi għaddejjin fil-qorti. Rigward Stewart, it-taħdidiet fallew għalfejn qed tkompli tkaxkar saqajk, għalfejn ma taqbadx u tieħu deċiżjonijiet kif huwa mistenni minnek. Rigward Stewart Healthcare qiegħed nikkonferma illi ma hemmx diskussjonijiet illi huma għaddejjin. Mistoqsi wkoll jekk hux lest jerġa' jpoġġi fil-kabinett tiegħu lil Rosjen Kutajjar kemm il-darba jiġu eletti fil-gvern u insista illi ħabibtu diġà refet responsabilità politika iżda ħarab milli jwieġeb. Rosjen Kutajjar refet il-pis politiku u rriżenjat minn segretarja parlamentari, issa hija kandidat u naturalment il-poplu irid jagħti l-ġudizzju tiegħu dwarha. U mistoqsi jekk hux lest jerġa' jilqa' fih danu lil Konrad Mizzi għal darb'oħra kien evażiv u qal sempliċement illi Mizzi mhux kandidat tal-Labor.